होकस बोकस पेश करता है। इल्मी ओज़ोन दवा इसे सारे ने चिज़ानान ज़मीन स्पीट महफूज ज़िंदगी खतर कोता अहम चो ओज़ोन तय चाहे जानवरन मुतालिक इंसानन या माहौलस मुतालिक कित करो ओज़ोन तह चे इससे ही बचावान आफ्ताब अल्ट्रा वायलट शुआ युस ज़मीन स्पीट पेवान चो या बीन लफ्ज़न मंज चो यह फराहम करान साना सयार खतर उक हफाजती ढाल ओज़ोन तह ओज़ोन क्या चो स्ट्रेटोस्फीयर चो माहौल चक तहयोस ज़मीन के सतह पैठा तकरीबन 15 पैठा 35 किलोमीटर पैठा चो वाका ता ये तह च ओज़ोन गैस मालिक्यूल जन सताए बनियोमुत यम युग कीमी ये फार्मूला छो लाइन 3 ओज़ोन तह हंस बनी दी कम छे अल्ट्रा वायलट शुआइन रुकावन आफ्ताब पीठा युन युस सेहत कीन वारियाहन मुसलन हिंद कबोर्ड वजह छह अगर शुआ बरा रास्त जमीन स्ताम बतित ते तुम हेकन माहौलस ना वक्सान वतनावित ता तमे किने हेकन इंसानन ते जानवरन मंज अछन ते मसलच मुख्तलिफ बीमारी हुंद सबब बनित साहतमंद ओज़ोन ते बरकरार थावन छुई सही सारे ने खतरन ते अहम ते अमयुक तहफ़्ज़ करून छुसाना है इज्तमाई जिम्मेदारी मगर इस चे असी ज़्याद मवाद तह औजार इस्तेमाल करान यम खरज करान छे त यह चोबालई माहौल इस्ताम वातान यता यह ओज़ोन तह सत्ती रद अमल चो करान तहात खत्म करान चो ओज़ोन तह की मूचर अलाव गाड़ियों के ही वजह से ती जंगलातन हंस कटाई तह आलूदगी सनाती बॉयलर रिफाइनरीज तह बाकी जरिया तहिची माहौलीती नवक्सांस मंस हिस्सा निवान ओज़ोन तह चलो तमन मादन मुताल्लिक कथियम ओज़ोनस नक्सान वातनावांच तिथि मादा चियम ओज़ोनस नक्सान वातनावांच किमिकलन हंदी कसमी ओज़ोन तह खतरवारिया नक्सान दह छे यम चिकीनहा यम ची ऑडी एसच मिसाला यम तुही स्क्रीन स्पेट वुचित है क्यों असी क्याजी ची ओज़ोन हुंद आलमी दावा मनावान 9817 मंजलोक साइंसदानों गोडने चाहे लट्ठे ओज़ोन तहन वक्सान की निशाना याचू केमे ये गैसन यत कानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन सते गजान मगर 1985 मंजकोर बरच अंटार्कटिक सर्वे कियो साइंसदानों दरियाफत ओज़ोन तहस मंज ओस एक नमाया सुराख अंटार्कटिका हस्पेट वाका यम्मा कही वजह सती ये दरियाफत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑस 1987 मंज पैदावार कम करंक मकसद सत्ती शुरू करना आमुत त ओज़ोन नुकसान वतनावन वले मादन हंद इस्तेमाला अलाव 1994 मंज अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली 4 सितंबर चो ओज़ोन आलमी दवा पुट्ठी मनावना आमुत तहतम ही पत्ता चो प्रीत ओरी ओज़ोन दवा मनावना यवान शिबेदरी पुत करना खतर पूर दुनिया हस मंज मुख्तलिफ तकरीबा मुनाकद यवान करना ओज़ोन तहत असाने जिंदगी खतर अमच अहमियत किस बारिस मंज आगे ही पीठ जोर दियुन लोकन करण सरगर्मी आलात या मवाद निश बचना खतर हौसला अफजी यम ओज़ोन नवकसान वातनावान छे उन्हें करुवत मुतालिक कितज़ी असी किया है कौन ओज़ोन तह बचावना खतर करत उन्हें करुवत मुतालिक कितज़ी असी किया है कौन ओज़ोन तह बचावना खतर करत एरोसोल स्प्रे ओज़ोन तह नवकसान वातनावान लिहाजा करियो ना यम इस्तेमाल तय ओज़ोन दोस्ताना मुतबादलों के इंतखाब करियो इलेक्ट्रॉनिक तय फजला मवाद सही तरीका सत्ती ठिकाने लगावना बजाया ही करियो इलेक्ट्रॉनिक इस सही तरीक मंज ज़ाये करना कुछ राछू जरूरी तिकियाज़ी परनी इलेक्ट्रॉनिक मसलन मोबाइल फोन कंप्यूटर ते बैटरी मंज छे नुकसान दह मादा आसान केमे ये मादन हुंद गलत ज़ाये करना सती है कहीं आब मेज तय हुआ आलूद कृत यीला यम केमियाई मादा माहौलस मंज तरावना ये ना सती है कि यही ओज़ोन तह नवकसान वतनवित बिजली का इस्तेमाल कम करना तवानी बचावन वलवाए आलात इस्तेमाल करने की कोशिश करियो तो बिजली हुंद इस्तेमाल कम करना खतर करियो बिजली हुंद इस्तेमाल कम करना
یہ چھو کاربن اخراج تہ کم کران یس اوزون تہ بچاونس منز مدد کران چھو یہ کریو عومی طور استعمال گاڑیو ستی فضائی آلودگی تہ چھ اوزون تہس نقصان واتناوان لہذا تم کریو صرف 3 استعمال یا 3 ضروری آسا فضائی آلودگی کم کرنا خطر کریو عومی ٹرانسپورٹو کے استعمال یا سائیکل چلاون یہ تہی چھا ایک اہم عنصر اوزون تہ نقصان واتناونس منز مدد کرنا بجایا لگویو مزید کھلی اس ہی پزی مزید کھلی لاگنی یوت کھوتا زیاد کلی لگویو تکیازی کلی چھی ہوا منز کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کران یہ چوک گیس یس آبو ہوا چاہے تبدیلی فروغ دیوان چھو تے اوزونس نفقسان وطناوان چھو جنگل تے کلائے تے چھی ماحولی تی نظامو کے استحکام برقرار تھاوان تے لوکن منز بیدری پد کران لوکن کریو اوزون تے تا امہی کس اجزان ہنز اہمیتس متعلق تعلیم دینا یوتا زیاد لوگ خود متعلق زانان چھی تیوت چھو تمن ہند استعمال کم کرنو کمکان زیاد آسان تا یہی چھو نوقسان واتناوان اوزون تے نقصان واتناون ولن مصنوعات تے موادن متعلق بیدری پد کرنائی امی ذریعہ یہ لوکن صحیح کاروی کرنا خطرن حوصلہ افزائی کرنا